Lah, tumben amat ini si Kampleng. Minjem motor isin bensin. Tek! Sini, Tek! Apa sih bang? Teriak-teriak aja. Kayak kambing hilang. Bukan. Lu kan kalau dipanggilin ada budak. Nih, Tek. Tolong bilangin sama si Kampleng. Siap. Terima kasih gitu ya. Motor gua udah diisin bensin. Siap bang. Isi bensin, terima kasih. Isi bensin, terima kasih. Isi bensin, terima kasih. Terima kasih. Isi bensin. Apa jangan lupa isi bensin ya? Kenapa nggak DWA aja sih? Aduh. Nah. Bang, oi, kata Bang Haji, lu kalau minjem motor nggak tahu diisiin bensin. Lah. Tek, tadi gue isin bensin, sampai gue bela-belain ngutang. Kalau gue kagak isin bensin, gue dorong sampai menggerib. Lu bilangin sono. Siap bang. Itu orang doyan buat ngutang ya. Dia yang minjem motor, gue yang pegel. Aduh. Bang Haji, kata Kampleng, Bang Haji tukang ngutang. Hah? Gua cuma bilang makasih. Ngapa segala ngomongin utang? Balik sana, Tek. Oh, susah banget. Aduh. Udah yang pada ribut. Kaki gue yang capek. Bang, kata Bang Haji, lu nggak tahu diri. Minjem motor bawa utang. Hah? Wah, bener-bener ini mah. Lu tungguin di sini, Tek, biar gue samperin. Daripada gue mati muda gara-gara denger omongan lo. Gue cuma nyampein omongan doang, Bang. Pleng, lu ngomong apa tadi? Lo ngomong apaan? Sabar. Ini coba-cobaan. Lo ngomong apaan, Bang Haji? Ngomong apaan gua? Lu sangkain gua tukang ngutang lu? Lah gue dikata ada ngisiin bensin motor lo. Lah, gua kagak ngomong begitu. Lah gue juga agak. Lah, berarti lu nih yang tukang lebih-lebihin omongan mulu. Dasar lu. Lah, gue cuma pelantara, Bang. Nih, Pleng. Besok-besok kalau lu mau nitip omongan, jangan lewat Ciketek. Lewat tol Masjid aja. Iya, Bang. Kalau nitip omongan sama orang emang bisa lebih. Iya, betul. Kalau nitip duit aja dikurangin. Nah, itu. Dasar lo. Bang, nasib gue gimana ini? Makan dah.